Ka FMA Outreach hakisin sa jan jang katayo kelar khi kerpang ya kasingi ki kenthei bla tipru kum ka International Women's Day ka bajur khi ha ka pratrik mentau banai ha ka leng ka pathei ya kani ki jingra khi la pelong ha auxilium convent nong thamai shlong hargat ka phang I am Generation Equality Realizing Women's Right bla shimenta di khna police sister ki khna training na kleng ki jakasa kum na belfon ki sister jong ka jingaslok FMA bat kwei kwei Hagani si lai don lang nakakong Thailand Phanbu kabri ka chairperson jong State Women's Commission kum ka Kongsan ka Sister Elizabeth George kabri ka Provincial ka Seng kum ka Simbot Kongsan ka Sister Marilyn Walang kabri ka Director ringkat kinong ajingkren bakentup ya ka Kong Rosana Lingdo jong ka Board Director Impulse uba kema bami khmat ya ka Postal Department bat kwei habakren lam khmat hagani gisngi ka Kong Rosana kalayok ban batai ya kimat ba Kongsan habai de ba ka hok long breu man breu Khamdam bantip yaki an ki kanun ka constitution kari India bat bakim dei bantiang baning khon ya ka hok juki nakaleng jangka kala batairu ya ka daw jong ka jingsdang ya ka jingrakhi ya kani ka singi ki kinthei nakabong ba ka dei ka daw ka jingsha yurot haginong penyat bahalor bat dei halor kani kanong rim baki kinthei kimi shakhmat banyaki paiba bat yoru banakhi snan ya kani ka singi hakaleng ka prathei karbana kaleng ba kama na ka Postal Department ula batai ya ka jingmuntoi ki scheme ka sarkar India ka baai sya kinong song kari lingba kani katana trikam kum gijing mentoi ka Rural Postal Life Insurance ka ban a jingmentoi khamtam yi ka bomdei kinong trikam sarkar bakila ban yo ya ka bai bam temen hadian kasan prasnem da ka baong ru baka post office ka dei ka jakap lang pisa ka barit baha kanu ka dor bakila bat ka ai ka jingmentoi ya kinong kunai kadbana kaleng ka Kong Thailand Phanbu kala kren halor kumno ban sim ka bu ya ki jingkai na ka benda ka jingtip ban penyo jingmentoi lingba ki scheme ka sarkar Kala banru ya gejing kodor banwat ya gejing tip bat jingnang jingstan namor kalong ke borba ke ikhtiar ba ban kentiu ya gejing im kala kenturu ban husiar na gejing sya ya lambakla ha gejing im bat benrap bakim dei ban sengthu bakla ya gejing mut jinglong kumju kenthei bat sendang bat bandan ru gejing menjur lang na boro arliang na gembda gejing pha ke yang kesem kala ongru baki kenthei ki kham sengthu khampha ya gejing e ki para kenthei na kaleng ka Sister Marilyn kabla kren pedang burom kala panpau ya gejing kimen hak lat bandaki ya kini kesingi bakerpang khamtam ya kinong kren kibla plai por khanang nagbenta banya samlem ya kejingtip jengki kibla kren hak ni kesingi ki kentopru ya ka Sister Elizabeth George bat kiwe la pani phu ipieng shishu ya kini kesingi da kejingruai kejingshan halor kapang bala isimenta de kina novice ki pre aspirants Over the years, the essence of Women's Day celebration has evolved and has taken up an altogether novel form of celebration. It has moved forward and embraced culture and ethnicity to emerge as a celebration of appreciation, respect and love towards all women. International Women's Day is a time to reflect on the progress made, to call for change
and we celebrate acts of courage and determination by ordinary women who played extraordinary role in the history of their countries and communities. This year's theme for the International Women's Day, 8th March, is I Am Generation Equality, Realizing Women's Rights. In her statement for International Women's Day, the UN Women Executive Director, Phumzile Mlambo, highlights 2020 as the year for gender equality and calls on everyone to tackle the persistent barriers against gender equality. This year's celebration calls for a day of appreciation, recognition, and applaud for the women, regardless of divisions and comparisons, whether national, ethnic, linguistic, cultural, religious, or political differences. On this occasion, while honoring the great personalities of women who have changed the face of society, while joining in harmony with those marginalized and exploited, we are also invited to combine our energies of building a better world where men and women live harmoniously, free of violence and discrimination, and constructing a society of equality, love, brotherhood in the world. Hoi, 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 hoi. Oh, pratari balai, mala usam lokin sai, kapor bagin buram, jinglong kan teshi juno. Hoi, 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 hoi. Oh, hakum kane kasni, barong iyak milanti, dak magapu samki si buram bagi rakhe. Hoi, 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 hoi. Mani kumki kente, mani kumki kente, tongin saki aperte, kumplor penai nyalo, bangin yang halaki joy. Hoi, 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 hoi. Kaya International Women's Day, kaya hot, kaya kasi naman tayo ni kaya ilong kami kena sama Women's International Day, International Women's Day. We celebrate in the Catholic March, Muslim. Kaya kasi bagi ya kau bangila, ya achievements bangila, ni I contribute to society. But can you today celebrate yang long yang ni, yang burung ni, yang kiai bangila, yo ni. But through awareness. When I berok we percaya real bah ngiru dengan hak hak yang percaya kumbadan hak hidup. Balai ni kami menikah International Women's Day. Balai burung dia kali kita burung kali kita kasih. Kedai bah kali kasih nilap percaya nilap bah. Kentai isang paniki buat yang hak lagi dan yo hak lagi. But baru kue bertai isang banya terikam lang banya kentil iwe. Ke UN ko ang ba ke International Women's Day isang hau kanai spa kanai andai lau. Di North America, di kentai Amerika, di baterai di textile industry, di terkenal besna tanjai, besna jai, besna di kimi, shabar, hiyat, rally, late protest, kimio yang hak lagi, agak bisa ke local wages dan gimana kebagian. But kita terlebih bagi
Charlotte Ben, kita lagi kerana lagi Charlotte Ben, nampak lagi mi, betul. Lagi ni day bagi hop, bagi kum kiway, ki ramba, ni day bagi kita hop. Hop kan nice pak, kan way pak. Kita hay kita pergi dia kan, hop ban, vote. Kum dia kan tamu. Amerika kaya kita thay Amerika kaya ben kaya ko ban buat ro kat kenai span ro ben yo on bakla te kat kenai span kat way ban ini kita thay bar way ko perthai kata Europe Amerika kaya ni bagi ni dan hop ni dai ban yo hop bagi ya yo ben buat tentang tadi campaign lah sangai rally lah sangat, campaign lah sangat, kita sang beri yang bersih berapa memang. How kenai terek umat, Australia kenai sepak away, Austria, Denmark, dan Germany, dan Switzerland. Ini masih miliar kenai, kan ini history orang kata, ini masih miliar kenai, baca lang, banyak dari ban yo ira hop ban vote ndai tan akli giri tan akli sa sangli giri ban ho ausnem kan guys ba halai ka sa ke International Women's Day ro customer protest against World War I maka thama ba ban ko customer protest ba kan desh tu ban kini thama baเป็นกะyang kaim lang masalang lagi jangan real but sakaway pat halar kani I'm generation equality realizing women's rights kadang ro sakaway ya ka team halar kani kawa kani campaign team kawa each for equal kamat ba ni dai bani try lang bagi niyo hop bagi niyo hop ini try lang pero bat kan thay bat chandang ini try lang mindan ka positive actions bagi try kata bagi niyo kata positive actions di conversations di jingkran di kana giban wan ra ya ka ilang salang ka babha ka babyang yeah. Beti Parau, Beti Bachao. Beti Parau. Yada I just start doing nangi kungun tay, but yada yagi kungun tay. Hagane scheme ki kungun tay, bala nadu bala ka, but hado tak hado ki badan hapo sports nem ki yo ban play yakata account, bong sukanya samriddhi scheme. Knang ban yada yagi kungun tay, tak bala dam always namberta bakin yo kumka takabai sen ban yada ban ying hai jong slak jan ban im ya kading im ba khoi basuba so kading scheme ba ni ha bandon ya kataka accounts ni ha play ya kataka accounts akataka sukanya samriddhi scheme ni ha play kumka accounts kumka savings accounts baka ka accounts ka ai ya ka percentage ka ba he tam do habar ko ga pathe ka ai hado
8.5%, 5.7% quarterly, on the yearly road, quarterly, monthly. Hakata savings accounts. Ban play accounts, kide ban play tang arspa san phorun ka, but kihaban kunai hakata scheme, kumbangi kunai, kumbangi can show, you can show him. You can show them that you have the kuntai arspa san pho play ka account, kat babi kat ball san spa ne si hajan arspa mana openai pi kunai. Siapa yang kata account kunai? Ban kunai part kade hado khat saus nai. Hado khat saus nem karta jong ikun kuntai ki haban kunai. Hadir kata apa? Ban kam so betul. Kunai dan ban pelang. Hadir khat saus nem sengnya no. Ap hado dalada kup kat kun ka an always nem kun kuntai bagi lalong ban pendon kami kata bisa kamta me hagi time bah ono hagi week state namata hagi bandira ya kajing ngi pore tha pun class utho kata ki balik don kam bisa ni pa ngin sim kum ka buk share ba link ba kene ka schemes ngin yara bi kum thai jongi ban police fan ban for higher education dong nama ni ndon kum kata ka society bangi don kam bisa ban namta kia thought lene mungkin dia asal bangga kuat benar. Temu kene schemes suka dia seperti schemes accounts kene schemes bangin pun dan kam nama tak puli putih jengna jeng start lane kumka sen. Nama hakan eka job hakan eka pertei 21st century kakam sorkar rakyat para dunia dengan dan kum kita ki baisen tengka pisah belum mula saulak sanak mengenaro nila bangim jengim basubah bakoi. Nila banji lejong islah kejan. Ke ibang aku apa nai message piba kiba long hoi na pernah jupi bon ke barang khapri dang khna dang kulong dai mon shiming na message sarah ye ngasan hapra marjan papa imnam salang hasnong haginong petong por khoi ba ibor ki anisin ki banlet play ka account hapa post office number ba bon sini nangi ni yo i kum ginong sakri ka tenan jongkari yang dah negara India ni bon kita bakin ti dekat post office. Bon kita kastam, revenue stamp, pasiti, pharmacies, telegram kumchua. Kita pan for kind information, postal department. Department of Post is a small savings department. But I lad ye kipai pa koi khamta me ye ginong song hanokundong. But dak tak jing jar, but baca tak tak jing do. Ka post office ka don money way isnong. Kumang nelu hasor pe nong thmai lai mukra oklen ka sapa phai ngidon madam ting ngidon post office be bale mte awareness ngidon akan ngidon pung asim kabu ba ngayo pan aju ko por ban priyang eta ya kata message api ba post office ka dega small saving department ka island ban kunai ibari baria tingka pisa bangim ju pundon ka we don't have the small saving mentality ya pundon no ngimte hei kunai. You know, bank above 1,000 ni ha kisah ban pendap deposit slip. Ha ong span kan pendap deposit slip ka bank kan be ni siapa. Tak betul rumah kan. Betul tak? Department of Post ka ai ban play account sampun ka. Mana ulai sampai ka deposit welcome. Cepon ka deposit small saving. Ai nak hagan ke cukup mentah. Ki ai nak. Habang asyong ni mentasi bana pet yaki program dalam mesin bentar ini nak sama jadi ni question siap kadok nur musim jonga nama kijing luar kijing siap berkelapun empau saya mentasi kilong sisa kita ibu kordo mau bawa paling belum meaningful bagi pada idan aku dan bukan sisa kamnya dengan yo kim jong kim power jong pada semua tiang pada semua syokun satu kata tinggal agi jinyaro ye ni nak sama pada penkre lagi hagan nak bentar ni kalau saya kasih ke bamu ni habangnya kerana ya orang celebrate tapi International Women's Day tentangnya kami bertin hak bayar discuss nani ya kerana topik bapir dengar nasoba mungkin dikasih kebangnya kemennya king wine
Mo ni ai ngo yu break pa ra lu. Ba ai kan ni ka si ni ba ni ki para kan ke. Ndai ka wig ba ham su tanap ka long ba ta si i du ba kirang ba. Kani kanang ai men si shu yengi. Nama ni ken kirang ba ba long kini. Mo kini ki pa. Ang tigang lang kat sundan yengi ki ni kena talong ke ba so komen ba sundan burong. Dabang isu Jawa ya kita ke jingir muka temptation ram desi kalong kababakla desi kalong kabab pensungtu bakla diberi buat kan itu create ka misunderstanding dan conflict between the sexes, between the two sexes. Therefore we must understand that hindi pensungtu ya kata ba hindi bandon kita kajing ya buram makliam nada ni ya sungtu ya kata nada minang dan buram makliam niya buram iwe niya trailang niya ay ketika dia niya ay ketika man namar hadu ay yang asan do kalong tahi nada kami bo don kicing sungtu ya ke ko kami yang kapsan kuno ban penhe pasan ban penya ya ke kasan kayeng kasan kan ka yi ka ya